Aramai News Guwahati da Manipuri Pauk Tabiriba Singbu Ihan Hanlumuktada Chingangbam Sujitarani Kurumjari Housing Asi Samlappa Mariba Pauk Sing Lobirasi Assamda foreigner ni laukthokraba sing NRC da yauramba thengnabadagi court nasu angakpa phongdorakre Guwahati High Court na NRC da foreigner miyoi khutpu amana matau karamna makhoigi maming yauhallibano haibagi matangda sandukna takpa affidavit ama file taruknaba NRC State Coordinator da direction pirakre Court na chayol ahumgi manungda affidavit pikhalaknaba NRC State Coordinator da hairakibaga loinana madugi matung khudakta case asi list yauhannabasu haijakre Justice Manojit Bhuya amadi Justice Somitra Saikyagi bench na hariba affidavit asi Nalbari district khaktangi oiroidabani state asida leriba district nomaki akupa marol pumba yaugudabani hairi Panbayai Nalbari district ki foreigner tribunal number 3 na Inglisingani Taramapangi November Nipanda foreigner ni laukthokrabi Rahima Begum na laukthokhriba sibu singnaraduna Guwahati High Court tharakiba petition adugi hearing chatharaduna ngasi High Court na directive asi issue torokhibani Assam Industrial Development Corporation AIDC da lupa crore taramangagi scam ama thorakre Corporation asigi Kahilipara Bank account tagi Central Bank of India Bangagar branch ta lupa crore taramanga Rehana Enterprise ki account ta hapchin ki masigi matung mathang oina Kolkata na chingwada sale transfer tawkhibadagi lupa crore taramanga haina thokibagi wathok asi thorakibani AIDC ki Chief Financial Controller Om Prakash Agarwal di police na phakre adubu AIDC ki MD oriba Oinam Charan Singh di hojik fawba police na phadriba karigino hainasu maikai kyadagi wahang hangnarakli Sibsagar gi Rupohi Patharda iconic site museum ama saragani world class museum asigidamak lambiga taramanga Sibsagar district administration na archaeology department ta khusinakre Mia Museum gi wathok ngasi suloi banaidri State Congress President Ripun Borana Party MLA oriba Serman Alibu tumina leinanaba haikrabasu MLA asidi ngangba leptri Nakalamaromda Minister Himanta Biswa Sarmana Serman amadi Azmal gumba miyoi singi poktak indaba yadabagi phibam oiraklibasi Asmis Zatigi Pangal Thongna Leiraktabagi Khudamla hangladuna chahi 10 khaktamak ngaisilakle Asmis culture mutkibiyana leire hairakhi Adubu Serman Ali gi Mia Museum gi wathok asigi marumda himanta leirabra hainasu maikai kyadagi wahang hangnarakli maramdi Serman gi Bagbor Kendrabu himantana handakta thagat khibadugi maram hojik thigat narakli Assam gi Z exam topper mahut silaga mingonda exam thalambagi damak police na phakre G gi main exam da chada marfudra mapan dasmik nipan phangduna Assam manungda topper oikiba Nil Lakshatra Das ki apokpa Guwahati downtown gi hospital gi doctor Jyotimoy Das na machanupabu doctor ohining badagi Global Idulite koba coaching center amaga yanaduna machanupa topper ohenaba sinki lupa lakh kun gi yanaba asida lupa lakh mangadi hana advance pi ki wathog asida exam gi siliba tata consultancy service loinana on digital jonsu chenerakli Hojik lakliba wahangna lupa lakh kudgi yanaba asigi makhada candidate kaya yamna G exam da mai pakrabagi haibasini Nilga loinana miyoi mari hojik fawda Azra police na phakre adubu machanupa gi career semnanaba hotnabada machanupa gi career manghanba oina thokliba mapa Dr Jyotimoy Dasti hojik fawba thiba phangtri Bagzanda mai chakli basi muthat nanabagi snubbing operation changsilakadori basi gidamak Canada dagi KG lising yankai mapan gi pilot pudana lakiba malem gi khwaidigi chawba civilian transport aircraft Antonov Kharani mamangda Kolkata da thunglakrabagi matung specialized snubbing truck aircraft dagi puthoraklaga trailer amada hablaktuna makhagi lambida Assam tangna thodorakhiba du ngasidi Assam lansilakre numit 8 nigi manungda Bagzanda yauragani Manipur gi ngamkhai ngakpa khunni hainariba Tengnopal district ki Kwatha khunauda hojik fawda miyoi nipan positive oiba thengnare adubu laibak thibadi Kwatha khunau yona covid positive orba miyoi sing lokhatnanabagi gari thaujanbadi yadri maramaduna Kwatha khunaudagi Kwatha lamkhai yoba fawbagi sanglaba kilometer 8 kilometer asi khongna chatpanatana atopa pambai leitri Piba masida COVID anabasingna khong lambida Kwatha lamkhai yorakpasi tasengna aruba awaba ama oiri
वारबसु वाना अनाबसिंग पुथोरक्लगा हौजिकी ओइनदी मखोय मोरेदा हांगलिबा कोविड केयर सेंटर दा लाइंग चथरी हायर एजुकेशन नन प्रोफेशनल कोर्स मिठई पांगल रिजर्वेशन चादमरी थमगदबनी लोइनना डीएम यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस अरानब लिस्ट थोकलिबसिदा चेनाबा मरीलिनब मियोइसिंग चेराक पीगदबनी हाइबगी वकत थांगतलदुना ऑल मणिपुर मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अमदी पांगल स्टूडेंट्स यूनियन डीएम यूनिवर्सिटी ngarang ahing nongyai कौखिबा पुंग निफुनिपानगी बनगी ममी मणिपुर की पांगल सिंगना मपुंग ओइना तापा मफम सिंगदा पाक्तकनाना तादुना महौसागी पुंसिदा यामना चावना अकाइबा पीख्रे मफम खरादा बन सौगतपा मियोय खरा असोगापन नंगबगी पाउ लाखी मिनुथोंगदा पुलिस का बन सौगतपा सिंगा मुकनबगी थौदोक थोखी अदुबु बन असिदा हिंसा थोकपगी पाउदी लेते मणिपुर की स्कूल तरुक महरोई सिंगदगी स्कूल फी लौरंबगीदमक एमसुना बैन तौखरे स्कूल सिंग अदुदी मेसी एक्सप्लोरर चंगांगई पारी इमोम सिंदम संग लांगजिंग टाइनी टोट्स इंग्लिश स्कूल ड्यूलालेन इम्फाल ब्राइट फाउंडेशन स्कूल थौबाल खेत्री लेकाई टोमजिंग सेंट जेवियर स्कूल मोइरांग अमदी मेम स्कूल घरीनी कोविड पैंडेमिक मरम ओइदुना अवाब चिथें कया मायोक्नरिबा ममा मपा ओइबसिंगदगी फी लौदनबा हाइख्रबा मरमना फी लौबा स्कूलसिंग बैन तौबगी खोंजंग मखाताना चथकीगनी हाइनसु एमसुना वार्निंग तौरकली आसाम मणिपुरी साहित्य परिषद की प्रेसिडेंट डॉक्टर कराम इबुंग हन्ना लेखिदबदा मणिपुरी साहित्य परिषद इम्फालना अवाब फोंदोरखरे ngasi परिषद असigi ऑडिटोरियम दा प्रेसिडेंट कांगुजम इवोहल सिंहाना थोरम मपु ओइदुना पांगथोकिबा मिफमदा मिनिट अनि तुमिना लेदुना अवाब फोंदोखी लेखिद्रबगी इमुंगी अवाबदसु सरुक याबगा लोइनना लेखिद्रबगी थवाइना लाइरमलेंदा इंगना चिकना लेरुनबा ईश्वरगी मफमदा थौना जेखी हाइना लुबसिगी जनरल सेक्रेटरी ओरिबा एलांगबम प्रियोवट सिंगना थादोरकपा चिरोल अमना खंगलकली असुमना प्रेसिडेंट कराम इबुंग हलना लेखिदबदा हेरिकोन ऑफिस कोनुंग ममांग इम्फालदा ngasi ayuk हेरिकोन की प्रेसिडेंट लोंगजम रतन कुमार अमदी सिरका की प्रेसिडेंट समरेंद्र थोकचोमना मिफम मपु ओइदुना अवाब फोंदोकपगी मिफम अमा फमख्रे मिफम असिना डॉक्टर कराम इबुंग हन्ना मणिपुरी मियाम की तौबिरंबा सिंथानिंगाई ओइरबा थबक थौरमसिंग निंगसिंगबगा लोइनना ओजा असिगी सक्तमदा लेइकतुना मिनिट अनि तुमिना लेखिबगा लोइनना लेखिद्रबा ओजागी थवाइना ताइबंग मपुगी नाकता इंगना चिकना लेरुनबा हेरिकोन की थौमिसिंगना पुन्ना थौनि सखी हाइना हेरिकोन की असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अहिबम आनंद मैतेना थादोरकपा चिरोल अमना खंगलकली मिजोरम पुलिसना आसाम की लमदा किलोमीटर अनि हेना चंगसिलक्तुना पाइसिंदुना लेरिबासी थादोक्त्रिबा फावबा आसामदगी मिजोरम तमना चटपा गाड़ी पुनमक ngमखैदा थतुना थमगनी हाइना फिरेप लौखिबगा लोइनना प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन चथरखिबा लोइनना ngasi करीमगंज डिस्ट्रिक्ट की एसपी खा आसाम की डीआईजी लोइनना एडीजीपी ओरिबा जीपी सिंह मसामक चतुना फमिनबदा यानबा पुरकपा ngमदबदगी आसाम ngमखैदा गाड़ी पुनमक पंदुना लेखि फिवम असिदा अतई पांबई लेट्रबा मिजोरमना मरोइना इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट सिंगना इकोनॉमिक रोड ब्लॉकेट तोइना तौरकलिबा असिना खुदोंचादबा थोगंदनबगीदमक POL अमदी LPG सिंग आसाम फाउदुना पुसिलकपगी महुत्ता मणिपुर स्टेट की खुथांगदा पुसिलकनबगी थौरांग पाइखतलगनी हाइना मिजोरम लेंगाकना वारेप लौख्रे आसाम दंगसी कोविड-19 के अनौब पॉजिटिव केस 434 फंखिबगा लोइनना अपुनब कन्फर्म केस मसिंग लाख 2,5,735 यौख्रे 13,139 एक्टिव ओइरी ngasi आसाम दा मियोई तरु कोविड नंबर मोइदुना लेखिदबगा लोइनना अपुनब लेखिदबगी मसिंग 54 कुलहुमदो यौख्रे त्रिपुरा ngasi अनौब पॉजिटिव केस 139 फंखिबगा लोइनना अपुनब कन्फर्म केस मसिंग 19,450 यौख्रे 1,733 एक्टिव ओइरी ngasi त्रिपुरा दा मियोई अमा लेखिदबगा लोइनना अपुनब लेखिदबगी मसिंग 492 यौख्रे मणिपुर ngasi अनौब पॉजिटिव केस 292 फंख्रे मसिगी मनुंगदा 10 दी CAPF की पर्सनल सिंगनी अदुगा 292 ना मिचमनी मखोय खुदिंगमक ट्रैवल हिस्ट्री लेतबा मियोई ngaktani ngasi positive oikibasinggi manungda khwaidagi yamna Imphal West tagi yauki habadi cham suma ahum Imphal West tagi positive oiba thingnaki Manipura apunba confirm case masing lising 19 supna yankai matho yaukre active oriba case masing na lising mari ga chahum supna ni pane ngasi Manipura mioi mari covid number moiduna leikitabaga loidana apunba leikitabagi masing chamaga humpu yaukre
अरुणाचल प्रदेश अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग लिसिंग तरा मरीगा चौंगा मरफु यौख्रे लिसिंग अनी सुपना हुंफु मरीना एक्टिव ओइरी लेखिदबगी मसिंग कुंथ्रा तरुकने मेघालय अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग लिसिंग मापनगा चनी कुनिपानी लिसिंग अमगा चौहुम हुंफुम दोइना एक्टिव ओइरी लेखिदबगी मसिंग मरफु मंगाने नागालैंड ngasi अनौबा पॉजिटिव केस हुंबुद्रा फंगिबगा लोइना अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग लिसिंग निपानगा चनीपान मरफुद्रा मरी यौख्रे लिसिंग अमगा चात्रे यांखै निपाना एक्टिव ओइरी लेखिदबगी मसिंग कुमापनी सिक्किम दा अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग लिसिंग अहुमगा चनीपान हुंबुद्रा मंगा यौख्रे चनीगा हुंफुम दोइना एक्टिव ओइरी लेखिदबगी मसिंग हुंफु तरेतनी अमदी मिजोरम दा ngasi अनौबा कोविड की पॉजिटिव केस निफुमापन फंख्रे मसिगी मनुंगदा तरेती ट्रेवल हिस्ट्री लेबा मियोइसिंगने अदुगा निफु निथोइना ट्रेवल हिस्ट्री लेतबा मियोइसिंगने मखोइगी मनुंगदा अमुक महिरोइ कुनसु याउरी मतो असुमना हंदकता स्टेट असिदा स्कूल हांगदोकलुबदगी महिरोइ कया नोंमगी कांगदना पॉजिटिव ओइरकली मिजोरम दा अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग लिसिंग अनीगा चट्रुक यांखै तरुक यौख्रे एक्टिव ओइरिबा केस मसिंग ना चहुमगा मरफुद्रा मापन्नी लेखिदबा गी मसिंग अमनी अमदी इंडिया दा ngasi gi oina hojik fawda anoba positive case lising kunthra ma thoiga chanipan yankai taruk yaukhre masda state tara nipan gi report watli total positive case masing na lakh marfu dasmik taret amani total active case masing na lakh taruk dasmik sinoni total death na lagamaga lising kun chamapan tara yaukhre ngasi gi oina india da mioi covid number moiduna chahumga nifuma thoi hojik fawda laikhidre अमदी मालेम दंगा सियोइना सिबदा ख्वाइदगी वांगलिबा लेबाक्ति मेक्सिको ने मेक्सिको दा हौजिक फावदा ngasigoina मियोइ चमरीगा मरफुद्रा मंगा लाइखिद्रे अनि सुबदा ईरान अहुम सुबदा रशिया अमदी मरी सुबदा इंडिया लेरी अदुगा मालेम दा ngasiगी ओइना कोविड की अनोबा पॉजिटिव केस फंगदा ख्वाइदगी मसिंग यामलिबा लेबाक इंडिया ओइरी अनि सुबदा इटली अहुम सुबदा यूके ने अरोइबदा तोपा पाउसिंगदा हानगी गुजरात की सीएम केशुभाई पटेल ngasi ayuk laikhidre masagi chahi marfudrani thoi sukre mamang thada covid narubadagi phagalakhrabagi matung maki hakchang gi phibam sokchelakhi ahan bada inglising amaga chamapan marfudra mangada mathangdana inglising amaga chamapan marfudrani pandagi inglising ani ama fawba anirak mahak CM oiramlaba केशुभाई पटेल तरुकलक गुजरात असेंबली MLA ओइना काrakhi फ्रांस संगसी थोगैदबा थौदोगबा थोखरे थांग पाइदुना हाइदुना लाकपा नुपा अमना नुपी अमगी मंग ककपगा लोइनना मियोइ अनि हातखरे फ्रांस सिटी नाइस लेबा मालेमद ममिंग चलबा नॉटर डैम चर्च मनाक्ता टेररिस्ट नि चिंगनबा मियोइ असिना नुपी असि याउना मियोइ अनि हातखी अदुगा चर्च मनुंगद लेबा मियोइ अमसु हालमखी चर्च मनुंगद हालमलिबा मियोइ असि चर्च असिगी वार्डन नि हाइरी मिहातपासी पुलिसना कापतुना फाबगा लोइनना हौजिक लायेंग चथरी अमदी US प्रेसिडेंट मिखलदा डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो बाइडेन ना नेशनल पोल्सता हौजिक ओरिबा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प तगी मांगजिल थाना चटली ngarang thadorakhiba anoba CNN pollda hanagi vice president oriba जो बाइडेन ना प्रेसिडेंट ट्रम्प तगी पॉइंट 12 हेंदुना चटली सर्वे असिदा जो बाइडेन ना चादा यांखै मरी फंगबदा ट्रम्प ना चादा 92 खक्तमक फंगली ngasi goina dia rambai news guwahati da manipuri paw sandok chaba matang as solution zabagaloina na amukhasu hanna khurumjari